Pre, bago makang abot pre, kumusta man ang Indonesia do pre? Bagus pre, bagus di sana di Indonesia. Dia kerja di sana. Kapal Tunisi. Kapal Tunisi. Saya di sana kerja. Saya 1 tahun setengah di sana. Di Indonesia. Magturta? Banyak anjing. Iya nih kesambut di Bisaya deh, nawam Bisaya nih. Pare na ako sa Indonesia. Saya punya anjing. Makan anjing. Anjing makan. Makan anjing. Aso nyo. Anjingnya. Makan anjing. Makan. Saya mungkin bulan depan saya balik ke Indonesia. Bulan depan. Kau tahu, kau paham. Saya nih banyak kawan-kawan orang Indonesia sudah. Saya kerja 1 tahun setengah. Lagi. Lepas Indonesia saya pergi ke Saudi Arabia. Mau lagi. Lepas itu